Hello, twongeye kubasuhuza abakunzi mwese ba Smilebo TV aho muherereye hose. Tugiye kubagezaho amakuru yaranze iki cyumweru mu mikino. Tugiye guhera muri volleyball Rwanda National League yari yagiye igisagara. Hano twatangiranye na match mu bagore, ikipe ya Polisi utsinda abakobwa ba Mutabazi Rwanda Revenue amaseta 3-0. Match yakurikiye ni match itari yoroshye mu bagabo. Rege vs Kepra. Hano ikipe ya Rege yabaye amaseta 2, Kepra ituruka inyuma irazira yishura iyitsinda amaseta 3-2. Bakinye Seoul hano Kepra yitwara. Ku munsi wa gatandatu twatangiranye na ikipe ya APR mu bagore itsinda RP Huye amaseta 3-0. Kepra mu bagore itsinda ikipe ya East Africa amaseta 3-0. Mu bagabo twatangiranye na Polisi itsinda Kirehe amaseta 3-0. East Africa University Rwanda abahungu bagasongo babanje ikipe ya Rega amaseta 2 ituruka inyuma irayishura iranatsinda kuri Seoul. Hano Rege yashizemo imbaraga nyinshi cyane. Umukino utari woroshe cyane wari utegerejwe n'abantu benshi ni umukino wahuje ikipe y'igisirikare cy'u Rwanda APR. Hano ikipe ya APR igiye guhura na Gisagara imbere y'abafana baye mu rugo. Abaturage bose bandora bari buzuye muri stade hano Gisagara. Ikipe ya Muringi abasore ba Muringi babanje ikipe ya Gisagara amaseta 2-0. Gisagara ituruka inyuma irazira yishura iranatsinda no kuri Seoul. Hano muri volleyball y'u Rwanda ibintu bisigaye bihabera. Ikipe ikoze comeback ikajya kuri Seoul bisigaye birangira iyitwaye. Ibi byarabaye i Kigali, byarabaye ejo bundi kuri Rege yari yabanje Kepra amaseta 2 ariko birangira ikipe ya Kepra yitsinze. Nanga niko byayigendekeye kuri Gisagara kuko Gisagara yatsinze ikipe ya APR amaseta 3-2. Match zafunze journée zabaye kuri iki cyumweru aho twatangiranye na match ya Polisi itsinda Ngoma RP Ngoma amaseta 3-0. Match surprise Gisagara imbere y'abafana bayo nyuma y'abasore ba Gasongo baje bikamase bayikoze mu nkokora bayitsinda amaseta 3-1. Nkuko nabibabwiye ati no Gisagara ishobora kugenda igaheranwa n'ibyishimo. Abahungu ba Gasongo bakaza bakayikorera akantu hari bakaniye. Harimo abasore bita ba Bule, abasore bita ba James yungu n'umunyasudani yavuye mu ikipe ya Polisi araza joining abahungu ba Gasongo batsinze ikipe ya Gisagara amaseta 3-1 bimanukira Nyarugenge kabisa n'amanota yabo 3. Abasore bari smart cyane. Kwasojwe na match ya Kavese ikipe ya APR itsinda amaseta 3-0. Ahanga nta kintu bari kuvuga. Kera kabaye nkuko nabibabwiye. Kirehe yaje yikamase yisize insenda. Ntabwo yari kuva Gisagara gutyo gusa. Kuko bano basore bashishishemo akarere ka Kirehe babonye inota rimwe kuri Kepra batsinze amaseta 3-2. Ntabwo bari ibintu babyoroshye mwa bahungu mwe tuzajya mwumva ngo babonye inota rimwe. Ni ibintu biba bikomeye cyane. Congratulations ku bahungu ba Christophe. Tugiye gukomezanya na update muri volleyball. Murabizi ko twabibemereye nyuma yaho tumaze kubona results zose tuzatureba update ziri muri volleyball. Tugiye gukomezanya na update hano ikipe ya Kepra igiye kongera muri squad yabo right attacker Jerry Santiago. Uramubona aho ngaho kuri graphic yacu kabisa. Uyu ni umwata ukomeye cyane. Agiye gusinya amasezerano igihe gito kizarangirana n'iyi season turimo ya 2025-2026 azayirangizanya na Kepra. Uyu ni umusore kabisa Kepra yongeyemo right attacker. Ufite amatsiko yo kumenya ngo yakinaga he, ni muntu ki, afite ibiro bingahe, imyaka ingahe. Byose ni ukuba hano hafi yacu tugiye gushakira amakuru tuyacu kumbure uyu musore umeze gutya Kepra igiye kongeramo. Inkuru nziza ku bafana ba Kepra n'abakunzi b'ikipe ya Kepra nuko umusore wanyu Ngabo Romeo yagarutse muri squad ya equipe kandi na match zo muri weekend yarazikinnye. Gisagara yarakinnye Ngabo Romeo. Uyu ni umusore wabyirukiye hariya
mu kigo cy'abihaye Imana Petit Seminaire Frigo Fidelis, yavuye yajya mu ikipe ya Rege, ava muri Rege yerekeza muri Kepra. Ubu ngubu yaramaze igihe mu mvune, yagarutse ameze neza cyane, uyu musore meze neza kabisa, yiteguye gutanga ibyishimo ku bafana b'ikipe ya Kepra. Another update ni update y'umusore ugiye kuza mu ikipe ya Kavese, tutaramenya amakuru ye neza cyane. Umusore w'umunyamahanga nawe vuba turabaha amakuru ye bidatinze. Twihuta cyane nta gutinda hano muri Rwanda Premier League. Ni iki cyabaye papa muri weekend byari umuriro? Murera yabareyo. Ikipe ya Rayon Sports yaje gutsindwa n'ikipe ya Al Hilal ibitego 4-0. Igitego cya mbere cyatsinzwe na El Hadji Khan ku minota wa 10, igitego cya kabiri gitsindwa na Yahudi Omeri Taha ku minota 59, igitego cya gatatu gitsindwa na Claude Girumugisha, igitego cya kane nacyo kiza gushirwamo na Claude Girumugisha. Ikipe ya Rayon Sports none yaboneje no mu izamu kuri Murera bari bashizemo agatego kamwe. Hano twakomeje n'ikipe ya APR. APR ntabwo byari biyorohereye imbere ya Al-Merrek yari yakaniye, ariko na APR yakaniye yashizemo imbaraga. Fandesides yarahari muri stade, abafana ba APR ariko batabyumvaho rumwe, ahantu babimye igitego bakavuga ngo ni offside, kandi mu by'ukuri twese twabibonye ko na offside yigeze iba. Congratulations kuri aba basore b'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Reka dukomereze muri AFCON byari umuriro nijoro papa. Munsi nijoro harari kuba finale y'igikombe cya Afrika yahuzaga ikipe ya Senegal ndetse n'ikipe ya Maroc. Hano ntabwo byari byoroshye, ku munota wa nyuma ni ibintu byakomereye. Ikipe ya Maroc yabonye igitego habura umunota umwe. Umutoza w'ikipe ya Senegal aravuga ati ibi ntabwo bibaho, iyi ntabwo ari penalty, ahubwo muve mu kibuga musohoke mugende. Abamwe bajya kuri bench, abandi bajya muri vestiaire. Umukinnyi professional Kongwe, ubundi Kongwe bari Kongwe, ubona bavuze ngo Kongwe bari Kongwe ntabwo yabeshe. Sadio Mane yafashe umwanzuro we ubwe ku giti cye, aravuga ati mugaruke mu kibuga dukine. Aravuga mugaruke mu kibuga dukine badutsinde, tujye dukina football professional. Abakinnyi bose bagarutse mu kibuga, umukino urakomeza, bajya gutera penalty. Umuzamu Onana yayirebye ayikuramo. Ibintu byabaye igitangaza muri stade, abantu bose barumirwa ibintu bibaye. Yakuyemo penalty, match irakomeza, tujya muri extra time. Sadio Mane yamanukanye umupira atanga pass assist y'umwaka. Senegal itubona igitego, ari nacyo gitego cyarangije uyu mukino. Senegal itana igikombe. Maroc yari iteze kubona igikombe cya kabiri cyabo mu mateka, bari baheruka nyuma y'imyaka 20, ariko siko byabagendekeye. Abasore barimo ba Yasin Bono ntago babyumvaga neza. Uyu ni umuzamu mwiza cyane, turi bunagarukeho mu bantu bagiye bafata ibihembo. Ukuntu abantu bafashe ibihembo, Topuscorer yabaye Brahim Diaz, man of competition aba Sadio Mane, best keeper yabaye Yasin Bono, nkuko nari nabikubwiye. Hano ni kuri Smilebo TV. Wowe wabanye natwe turagushimira, tugusaba gukora subscribe, like, comment and share.